turasoma muri Zaburi, usome katika Zaburi ibice 94 91 94 n'umurongo wa 9 na aya yake ya 9. Turasura tuje gusimba na tutaruka turaja gusoma ku 19. Tunasoma pia kwa versi ya 19. Naho niho dusoma, ni hapo tutasoma kugira ngo tubashe gushimira Imana natwe, ili tuambatane kwa shukrani, kuko tugira Imana mucamanza wacu, kwa kuwa tuna Mungu kabisa mweza yote. Dusome mu izina rya Yesu. Nasoma katika jina la Yesu. Haravuga gutya ngo ku 9 iyashizeho ugutwi ntizayumva, ntizumva. Okay, murakoze. Iyaremye ijisho ntizareba. Ku 19 haravuga gutya ngo 19 iyo ibyo nshidikanya byinshi bimpagaritse umutima, ibyumpumuriza byishimisha ubugingo bwanje. Haleluya, haleluya. Fikirini kwa 9, mwenye kuweka sikio hata sikia, mwenye kufanya jicho hata ona. 19 katika wingi wa mawazo yangu ndani yangu, faraja zako zinafurahisha nafsi yangu. Amena, amena. Lero natekereje ko iteme yacu ija kuvuga ngo leo kiini la somo letu, Imana ni umucamanza w'abarenganwa. Mungu wetu ni muamzi. Imana yacu ni umucamanza, Mungu wetu ni muamzi w'abantu barenganwa, kwa wale ambao wanadhulumiwa, abantu bawe bazira karengane. wale ambao wanadhulumiwa. Imana ni umucamanza wabo. Mungu kabisa ni muamzi. Abarenganwa, wale ambao wanadhulumiwa, abarenganwa nababuzwa uburenganzira bwabo. wale ambao wanadhulumiwa ni wale ambao wanawachisha haki yao. Hari ababa bafite ububasha, kuna wale ambao wanaweza kuwa na uwezo, abafite ubushobozi, wanaweza kuwa na mamlaka, bakagenda bakakubuza ibyara uburenganzira bwawe, wanakuachisha yale ambayo yalikuwa ni haki yako, bakakubuza bwa burenganzira bwawe, wanakuachisha haki yako. Muri ico gihe, kwa nyakati hizo, hariho umucamanza uzurenganura umuntu. kuna Mungu muamzi ambaye anaamua mtu. Ni Imana yo mwishuru, ni Mungu wa mbinguni. Imana ishimwe. Mungu ashukuriwe. Uyu mwanditsi wanditse iyi Zaburi, mwandishi huyu wa Zaburi hii yayise ngo ni Zaburi y'abarengana. Ameita Zaburi hii ni Zaburi ya wazulumiwa. Aravuga ngo Imana ni umucamanza w'abantu barengana. Mungu ni muamzi wa watu ambao wanazulumiwa. Ni nkaho uwo muntu yagiye kuyandika, ni sawasawa kama mtu alitaka kuandika hivi, yaragize parcours ndende agenda agira recherche. Inaonekana ya kwamba alipitia katika vipindi vingi. Yavuze nk'amagambo 5 niyo nakuye muri Zaburi ya 94. Tunasoma maneno 5 ambayo nimekuta katika Zaburi hii. Niyo magambo nakuyemwe mu gitekerezo nasomye. Nilipoisoma nimegundua maneno 4. Nakuyemwe ibitekerezo nka 5. Nimeona somo 5. Izo bitekerezo ko ari 5 nizo tuja kuvuga. Hayo mawazo 5 ndio tutaongelea. Uburyo uyu muntu yaparvene kwandika iyi Zaburi. Jinsi gani mtu huyu aliandika Zaburi hii? Icamuteye kwandika iyi Zaburi, kilichomsababisha kuandika Zaburi hii? Ni impamvu nyabaki yamuteye kwandika iyi Zaburi? Ni sababu gani iliyomsababisha kuandika Zaburi hii? Uyu mwanditsi catumye avyandika, mwandishi huyu kilichomsababisha kuandika, icambere nakuyemwo, neno la kwanza nasanze yaravuze ngo, neno la kwanza alisema yababajwe n'ibibi bikorerwa abari mu isi. Yeye ameumizwa na mabaya ambayo yanatendeka. Ibintu bibi bikorerwa bari mu isi, mabaya ambayo yanatendeka kwa watu. Natekereje gituma yanyagenda abari mu isi. Sababu gani alisema kwa ujumla watu wa ulimwengu? Yatekereza iwabo, ngo atekereza ibi bikorerwa abantu babo gusa. Yeye hakutafakari kwa yale ambayo yanapitia kwa jamaa lao tu. Iwara bizamura bigeza ku bantu bose bari mu isi. Lakini akayapandisha akaangalia ulimwengu mzima. Uko nukuvuga ngo yatangiriye iwabo. Ni kusema yeye ameanzia kwa jamaa. Aratangiriye iwabo, aragenzura.
yeye amechunguza ibikorerwa byenda mu karere kabo, akaona yale ambayo yanapitikana kwa mahali ambapo anaishi, ibikorerwa muri province yabo, yale ambayo yanapitikana kwa fasi ambayo anaishi, ibikorerwa mu gihugu cabo, yale ambayo yanapitikana kwa nchi yao. Aragenda akora muri Afrika, Akaangalia hata kwa nchi ya Afrika, akora ku migabane yose ko ari 5 y'isi, akaangalia kabisa dunia mzima, asanga Imana niyo mucamanza w'abantu baze barengana. Akagundua ya kwamba Mungu ni muamuzi ya watu ambao wanadhulumiwa. Iryo niryo somo yakuyemo rya mbere. Hilo ni somo la kwanza tunasoma katika usomi huu. Amaze kubabazwa n'ibyo ngibyo, alipoumizwa na hayo, hari ico yakoze. kuna kile ambacho alikifanya. Ijambo rya kabiri yakoze, Neno la pili alilolifanya, yasabye ko Imana ikosora ibibi bizabikorerwa abantu bo hasi. Ameomba Mungu kukosoa yale ambayo yanapitia kwa wale ambao ni wadogo. Yumva iryo sengesho riraje, Akasikia kabisa ombi hilo. Yumva ico cifuzo kiraje, Akasikia kabisa ombi hilo. aravuga ngo abantu bari mu gukorerwa ibintu bibi, Watu wanatendewa mabaya. ni kuko Imana itokosora biriya bintu. Ni sababu gani Mungu hawezi kukosoa maneno hayo? Asaba Imana kugira ngo ibashe gukosora. Akamuomba Mungu ili apate kukosoa hayo. Iryo ni isomo rya kabiri. Hilo ni somo la pili. Murebe namwe, Mchunguze na nyinyi, kigihe twari turaha hanze, wakati tulikuwa tukibaki huko nje, amezi 6 turi hariya hanze, muda wa miezi 6 tukiwa hapo nje, benda ntacha twari twakoze, hatukukuwa na dhambi, ariko abafite ububasha, lakini wale ambao wana mamlaka, bafite ububasha bw'amategeko, bazabashinga amategeko, wale ambao wanachunguza sheria, baraturenganya turaguma hanze amezi 6. wametuzurumu kabisa tukafanya muda wa miezi 6. kwinjira niki amezi 6? Kilichosababisha tusiingie ni nini? Nuko nta bubasha twari dufite, Kwa sababu hatukuwa na uwezo bwo kubasha kwinjira ili tupate kuingia. Nubwo hari akapango gatoya, Ingawaje kulikuwa kabisa, umuntu yashoboraga gukubita umuryango akinjira, ile lupango kabisa ungeizuia na unaingia. Umwana aragatsindaga, Hata na mtoto angeizuia na anaingia. Twararikebaga, hata na yale ambao walikuwa wakifungisha. Ariko twagize amezi 6 hanze, lakini tumefanya muda wa miezi 6 kubera itegeko, kwa sababu ya sheria. Itegeko lirakomeye. Sheria kabisa ni ngumu. Umuntu wahawe ubasha, mtu ambaye amepewa mamlaka, azavuga ngo ico avuze ngo kiraba, anasema na yanaitika yale ambayo yanayafanya. Yo gikora nabi kizakiba, akiamua mbaya yanakuwa hivyo. Yo gikora neza nacho kikaba, akiamua mzuri na yanakuwa hivyo. Abifitiye uburenganzira, kwa sababu ana nguvu hizo. Bwo kugira ijambo ryiwe niryo ry'umwisho, neno lake ndilo la mwisho, kandi ijambo ryiwe ry'umwisho rigakurikizwa. Neno lake la mwisho linafuatiliwa hivyo. Ubasha bwe bwaravuze ngo nibafunge imiryango. Mmoja alisema wafunge milango. Amezi 6 araba tunanirwa gukora hariya, muda wa miezi 6 bila kugusa milango. Ariko ubu abafite ububasha kandi waliona mamlaka pia bashobora kurenganura abantu, wanaweza kabisa, hakuriya twabibonye, wanaweza kuamua kama gisi tumeyaona, kwinjira hano si ubushake bwacu, kuingia hapa si mapenzi yetu, na abafite ububasha bahatwinjije, ni wenye uwezo ambao wametuingiza hapa. Data seru gashimira ngo ubutabera bw'igihugu, ameshukuru gisi uamuzi wa nchi bamurenganuye, gisi wamemwamua, nibo baba bafite ububasha, hawa ndio wana uwezo bwo kugira ico bakora, kufanya neno fulani kigakoreka kikaja mu bikorwa, na wanalitia kabisa kwa muhuri, ico bavuze kikaja mu bikorwa, yale ambao wanasema wanatia muhuri. Uwo muntu arareba, mtu huyu akachunguza, biramubabaza, yakamuumiza, aravuga ati Imana ikwiye gukosora ibi bintu. Akasema Mungu anapaswa kukosoa maneno haya. Abantu barenganya abandi, wale ambao wanazurumia wengine, bakagira amezi 6 hariya hanze, wanafanya muda wa miezi 6 huko nje. Imana ikwiye gukosora ibi bintu. Mungu anapaswa kukosoa maneno haya. Abantu barenganya abandi, wale ambao wanazurumia wengine. Ko turavuga biriya byenda ututekereza ibyo zurenganya abandi, usitafakari yale ambayo wewe unaweza kuzurumia wengine. Tube nkudutekereza nko mu mafamilia yacu, usiangalie kwa jamaa zetu. Hari ababifitiye ububasha, kuna wale ambao wana mamlaka, abagabo bagira ububasha mu nzu zabo, wababa wanaweza kuwa na mamlaka kwa jamaa zao. Hari umuntu woba mu rugo, hakuna mtu anaweza kuwa kwa jamaa, akamerera abandi nawe akazarenganya abandi. Kuna mtu anaweza kuzurumia wengine kwa jamaa ambao wanaishi kwenye jamaa. Turabashamanza bingo zacu, sisi ni waamuzi wa jamaa zetu. Tuna uwezo kwa jamaa zetu. Izo turazitegeka neza. Jamaa zetu tunaweza kabisa kuziongoza. Tuzireba neza kuko tuziyobora neza. Je, tunaziongoza vizuri? Imana itubabarire. Mungu aturumie. Abantu batazakora nkuko Imana ishaka. Wale ambao hawanafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuna wazazi batoheza abantu bo munzu amahoro. Hawapatia wenziwe amani. Abagore ntibaheza abana amahoro. Wa mama hawapatia watoto amani.
bakoresha abantu babo bakoresha kuna wale ambao wanatumikisha watumishi wa nyumba ntibabaheza amahoro, hawapatia amani. Imana ntizishima bene ivyo bintu. Mungu haitike maneno Imana hayo. yanga bene ivyo bintu. Mungu anakataa maneno hayo. Yanga umuntu babaza undi. Mungu anakataa yule anayekasirika. Ko turareba bari yango bazababaza abandi. Tunaangalia wale ambao wanakasirikisha wengine. Nawe wirebe mu rugo rwawe nimba utazubabaza abandi. Uangalie kama nawe haumize wengine. Imana yanga ico kintu. Mungu anakataa maneno hayo. Kandi uyu mwanditsi aravuze ngo Imana izogenda ibakosore. Mwandishi alisema hivi, Mungu awakosoe watu Imana hao. gukosore wewe uzukora ibibabaza bo mu rugo. Mungu akosoe wewe ambao unaumiza wengine kwa jamaa. Ukabategeka nabi. Wale ambao una mamlaka kwao na waongoza vibaya. Mungu akukosoe. Imana ikugirire neza. Mungu akutendee mema. Ijambo rya gatatu, neno la tatu, ngo yasanze amegundua uyu mwanditsi mwandishi huyu amegundua abantu baza barenganywa, watu ambao wanazurumiwa, ibo ngo ntahandi bazatega kurenganurwa. hao hawangoje pengine nafasi mwamsi, botegera ngo ninde undenganura. Hakuna nafasi ambapo wanaweza ngoja wakuamua. Hejuru akavuga ngo ni Imana yo mu ijuru yonyine. Wanatazama mbinguni, ni mbinguni tu. Imana ishimwe cyane. Amen. Yeme bantu, watu wa Mungu, tahandi dutegereje gutabarwa, hakuna pengine tunaweza kupata msaada, kugirirwa neza, hakuna pengine tunaweza pata, tahandi dutegereje kurenganurwa, hakuna pengine tunaweza, ni kumana yo mu ijuru yonyine, ni kwa Mungu tu wa mbinguni. Wa munsi kanisa rimaze gufungwa nkuko twabivuze, wakati walipofunga kanisa, nubwo twariko dufata abaducira urubanza batuvuganira, ngawaje tulikuwa tukitafuta waamzi, ariko nanone tukabirengaho, twako tubirengaho, lakini tulikuwa tukipitia hayo, tukagarura amaso yacu tugatumbira Imana. Tulikuwa tukiangalia kwa Mungu. Uri mu karengane, Mungu ambaye anaona. Uri mu karengane, unazurumiwa, utekereza karengane ufite, uwaze jinsi, umenye ko ndahanda ko karengane ko kemukira, ujue ya kwamba hakuna mwingine anaweza kuamua. Ugarura amaso yawe urebe hejuru, macho yetu yainue, urebe Imana yonyine, uangalie Mungu wa mbinguni tu. Sinomenya karengane ufite hanga, siwezi jua vile ambao unavipitia, kugira ngo tusuzume twava ngo uhere hano kuma pastor ukageza iri inyuma, tukichunguza hapa mpaka huko mwisho. Ibintu bibabaje umuntu, kuna yale ambayo yanaumiza mioyo, ibintu wumva ko murenganye, yale ambayo unazurumiwa. Mwabonye abantu bose nagiye mpagurutsa hangaha, nimeona watu ambao nimesimamisha hapa, bari kufatwa ngo yakoze icaha. Hakuna yule alikuwa akishikwa kwa sababu ya shida, ni kuzurumiwa tu, na karengane, ni kuzurumiwa. Ariko nituzatugira karengane, tuzatwubura amaso yacu tureba Imana, tukwe tunatazama mbinguni wakati wa shida. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana niyo yonyine izirenganura. Mungu yeye ni muamuzi kabisa. Nta muntu ndibakakubeshe, wasikudanganye. Umuntu yo kurenganura, mtu anaweza kupea haki yako. Imana nizikorera muri bariya baza bakurenganya. Mungu ndiye anasaidia, ikabakosora, anawakosoa, ngo saba abantu, anawaangalia watu hao. Amezi 6 hanze, watu wanamaliza miezi 6. kubera iki kandi bafite uburenganzira bwo kwinjira mu kanisa ryabo? Sababu gani? Na wana haki ya kuingia katika kanisa yao. Muri wa mucamanza, Mungu anatembelea yule muamzi, anatembelea yule muamzi, unaweza kabisa kuwapatia haki yao. Yeye anazania ni mawazo yake, lakini vimetoka kwa moyo mzuri, vimetoka kwa Mungu. Imana izitanga kurenganura, Mungu ambaye anapana haki. Mungu anafikia mtu huyu, anasema neno Mungu angesema. Hatutaona Mungu macho kwa macho, hatutamuona macho kwa macho, tutaona Mungu kupitia kazi zake. Mungu ashukuriwe sana. Ijambo rya kane, neno la 4, ni hahandi twasomye, ni mahali ambapo tumesoma uyu mtu huyu yatanze inama, yeye amepea shauri ku bantu baza bagirira abandi nabi, kwa wale ambao wanaweza kutendea wengine mabaya. Usomye iyo Zaburi, ukisoma kwa Zaburi hii, wosanga haraho bavuga ngo baza bakora nabi, wanatenda mabaya, bakavuga ngo bingi Imana ntibizi, wanasema Mungu hajue. Ibi mpaye nkora ndije nyine, haya ninayafanya ni mimi peke yangu, muntu bizi, mtu hajue, ndabikora, mtayafanya, Imana ijuru irabyirengagiza, hata na Mungu atayaachilia, Mungu atayaachilia. Ariko Zaburi 9 n'umurongo wa 10 wa 21, Zaburi ya 19 na aya yake ya 21, uzubikora nka kwihorera. Biblia inasema ya kwamba hayo unayafanya na kuachilia, uzubikora nka kwihorera, unayafanya na kuachilia,
ukagira ngo duhwanye nawe, unajua ya kwamba mimi ni mwenziwe, ukagira ngo turahwanye nawe, unazania wewe ni mwenziwe. ariko iyo zaburi zivuga ngo umunsi umwe, Lakini Zaburi nasema siku moja, Imana itubabarire cyane, Mungu atusamehe sana. umunsi umwe, Siku moja, umunsi umwe zaguhana, siku moja zikurikiranye nitakuadhibu zose, kupitia na yale bishire ku umeyafanya. murongo, Nitakutia kwa mstari n'aba prince warabafashe, bafashe, kama vile wapresa n'abariya wameshikwa warakubagirira gutya, na wale ambao wamefanya hivyo, n'abasabiga babagizije gutya, wasabiga ambao wamefanyia hayo maneno yote. ibishire ku murongo, cya kindi wari gukora kibi, Hayo yote atayatia cya kwa kindi wari mstari. gukora kibi, Yale mabaya umeyafanya, Imana byose irabizi. Mungu Hari anayajua. umunsi ngo Imana izahana abantu Kuna siku moja Mungu atawahukumu watu ibyo umuntu yakoze, kupitia yale mtu ameyafanya. atanga inama kuri abo bantu, Aliwapea shauri kwa watu hawa, arababwira ngo Imana akasema Mungu, yashizeho amatwi. Mungu ambaye ametia lisikio. Ni handi twasomye, Hapo tumesoma Imana yashizeho amatwi, Mungu mwenye kuweka sikio ntizumva, hata sikia. kuribesha ngo ntizumva. Unajidanganya kama Mungu hatasikia. Imana izamiceceka, Mungu atanyamaza. ugize ngo ntihaye bibona. Unasani Mungu haone? Iyo aremye amaso, Mungu aliyeumba macho, ntihaye bibona ibyo uhaye gukora. yeye hataona yale ambayo unayatenda. Dusubiye no kureba, Na tukitazama, Imana yaremye umuntu, Mungu aliyeumba mwanadamu imurema mu shusho yayo. akamuumba kwa umbo Nimba wake. Imana yaraduhaye amatwi, Kama Mungu ametupia masikio, yaremye connaissance de cause, aliyaumba akiwa na sababu. yaremye izi mpamvu yaremeye, Aliyaumba akiwa na ni sababu ukugira ngo aya matwi azayumva. ili sikilo lipate kusikia. Nituzoza tuvuga kuko gana ifite amatwi, Kwa sababu Mungu naye ana masikio, tiyo turebera amatwi ngo yireke kwiremera amatwi. hawezi kutuumbia masikio, Nukuvuga naye ngo turi ana umufano masikio. w'Imana. Sisi ni mfano wa Mungu. Imana ni ukuvuga ngo nayigira amatwi, Ni kusema Mungu naye ana masikio, icyatumye duheza amatwi, sababu alilotupia kugira ngo masikio Imana izitwumva, ili atusikie ibyo tuzoza tuvuga kwa yale ambayo tunayatamka, ibyumve, Mungu ayasikie, nayo ibyo ivuga tubyumve. na yale tunayasema Habe naye communication y'umuntu n'Imana, tuwe na uhusiano na Mungu. ishiraho amatwi Akatia masikio yo kumva. ili tusikie. Nava ngo se iyaremye amatwi, Aliyeumba masikio, iyagushirizeho amatwi uyarebe, aliyeweka masikio, ntizumva. hatasikia. Kuribesha Unajidanganya, ngo ibyo mpaye nkora, ngo ibyo dukora ngo Imana ntibizi. yale ambayo tunayafanya Mungu hayaoni. Ibyo dukora byose Imana irabizi. Yote tuyafanyayo Mungu Twarutswe anayajua. kwigishwa ku iyinga ryo hirya, Tulifundishwa kwa ngo juma Imana lililopita, iratuzi, Mungu anatujua, ikazimenya n'inkovu wambariyeho abandi batazababona muturanye. anajua na yale ambao wengine hawaoni, ambao Imana mnaishi nayo. iratuzi, Mungu anatujua aho tugenda hose, mahali popote ibyo tutembeapo, dukora byose yale yote tuyafanyayo Imana irabizi, Mungu anayafahamu, kandi Imana izibibona. Mungu anayaona. Bya bindi tuvuga turi twenyine, Yale ambayo tunazungumza kwa tutari upekee kumwe n'abandi, bila wengine, Imana irabibona. Mungu anayaona. Hano Zaburi yaravuze ngo, Zaburi imesema 34 no 15, 34 na yaravuze ngo sura amaso 15, y'Uwiteka macho ya Bwana ngo aba ku bakiranutsi. yu kwa waaminifu. Amaso y'Uwiteka aba ku bakiranutsi. Masikio ya Mungu macho ya Mungu yu kwa waaminifu. Amaso y'Uwiteka azareba akavuga ngo naka nuko ameze, naka nuko ameze, naka nuko ameze. Macho ya Mungu anatazama, nasema wewe unaishi hivi na hivi. Amatwi yayo nayo Na masikio yake ngo azayumva izo twebwe duhaye tuvuga. anasikia yale ambayo tunayatamka. Ariko ngo igitsure c'Uwiteka, Lakini jicho lake, igitsure c'Uwiteka jicho lake kiri ku nkozi z'ibibi, kwa wale ambao watenda mabaya, kiri ku bantu baza bakora nabi. linaangalia wale ambao wanatenda Nukuvuga mabaya. ngo ntitwibeshe Tusijidanganye, ngo hari ico twokora Imana itazi. kuna kile ambacho tunaweza kufanya Mungu Ico afahamu. dukora cose Imana ibikizi. Chochote tukifanyacho Mungu Igira anakijua. amaso azabona, Mungu ana macho ambayo no yanaona, mu mwijima ngo izibona. hata kwenye giza Twebwe Mungu anaona. tukunze gukora ikintu kibi, Sisi tunafanya mambo mabaya ukagikora uri wenyine, uko we peke yako. uko niko abantu bameze. Ni hivyo watu Ukagikora wanaumbika. uhagira ngo nta wundi muntu ukubona, Unadhani kwamba hakuna mtu anakuona, ariko Imana lakini Mungu izi kubona. anakuona. Yobu yaravuze ngo Yobu alisema Imana Mungu
ntizidukuraho amaso. Mungu hatuachilie macho yake. Imana ntizikura amaso yayo ku muntu. Mungu hatuachilie, hatoshe macho yetu kwake. Urebe uko tungana twese. Muone jinsi tulivyo. Ariko Yobu yaravuze ngo Imana ntizikura amaso ku muntu. Lakini alisema ya kwamba Mungu hatoshe macho yetu kwake. Anatuona yale ambayo tunayafanya, yale ambayo tunatamka. Imana byose irabizi. Yote Mungu anayafahamu. Niki twohisha Imana? Ni nini tunaweza kumficha? Tacho Imana itazi. Hakuna lile ambalo linafichama kwa Mungu. Ijambo rya gatanu uyu muntu yavuze. Neno la 5 mwandishi alisema. Yaravuze ngo. Alisema amaherezo. Mwisho. Aha yabona kakarengana. Mwisho anaona jinsi mtu anazulumiwa. Amaherezo y'ibintu byose. Mwisho wa vitu vyote. Ukuri kuzatsinda. Haki itashinda. Imana ishimwe. Amen. Amaherezo ukuri kuzatsinda. Mwisho ukweli utadumu. Mwabonye ukuri hano? Mumeona ukweli? Imana ishimwe. Mungu ashukuriwe. Amaherezo ukuri kuzagutsinda. Mwisho ukweli utadumu. N'abakiranusi Imana irabazi ukuri kwabo kuzatsinda. Wenye haki Mungu anawajua na ukweli wao utadumu. Abakiranirwe ntibibeshe ngo Imana ntizibabona. Wenye kuzurumu wasijiswali kwamba Mungu hawaone. Abo nabo ijisho ry'Imana korera babona. Jicho la Mungu linawaona. Ikabihorera gusa. Anawaachilia tu. Ariko hari umunsi. Lakini kuna siku. Imana tubabarire. Mungu atusamehe. Dutinye uwo munsi. Tuogope siku hiyo. Dutinye uwo munsi. Tuogope siku hiyo. Imana izazitubaza. Mungu atatuuliza. Ngo biriya wagazubikora ukagira ngo sinza mbibona. Ulikuwa ukiyatenda hayo kizani ya kwamba mimi sikuona. Cha bintu uzukora uzugira ngo sinza mbibona. Yale unatenda unajiswali kwamba Mungu akuone. Ubwo wagazubona kwihorera gusa. Nilikuwa nikikuachilia tu. Ulikuwa kizani ya kwamba mimi niko sawa wewe. Imana tubabarire cyane. Mungu atusamehe sana. Imana zitubona. Mungu anatuona. Imana zibona ibyo dukora byose. Mungu anaona yale yote tunayafanya. Amaherezo aravuga ngo amaherezo uyu mwanditsi ariko yavuze ngo amaherezo kuri kuzatsinda. Mwisho ukweli utadumu. Imana ntizabura kuturenganura. Mungu hatatuachilia. Mungu duhaye duhura n'ibikomeye. Ingawaje tunapitia magumu. Ni hano twasomye havuga ngo. Ni hapa tumesoma kwa sema. Ibyo shidikanya byinshi. Yale ambayo unasikia ni ya mashaka. Ibyo shidikanya byinshi. Katika wingi wa mawazo yangu. Ibintu mbaye nibaza byinshi. Yale ambayo ninajiswali. Ese Mana kikizakemuka gute? Mungu utatatua hiki vipi? Mungu utatua hiki vipi? Iki kizagenda gute Mana? Hiki kitapitendeka vipi? Mwabonye nk'abantu twahagurukije aha ngaha. Umeona umati wa watu. Ikibazo cy'abari twabanga kirakemuka gute? Huyu tulikuwa tukijiswali kitataduka je? Ko ni mukumunsi bajanye Sabigaba. Wakati wamembeba ndugu Sabigaba. Twicaye mu wanje nka famille. Tulikuwa kwenye jamaa langu. Tutegereje ko Sabigaba na murumuna we baza. Tulikuwa tukitarajia watakuja. Tuhaye ikibazo cha mutware bamufashe. Tulikuwa tukijifunza kwa sababu ya swali la mtware. Nani bande tubwira. Walikuwa wakijiswali jinsi atafunguliwa nayo. Wakati tulikuwa maswali hapo. Batina Sabigaba yagiye. Wakatuarifu kwamba yanawe amefunguliwa. Na mdogo yake amefunguliwa. Kwa mukagoroba. Kwa atabagiye kubasura bose babafasha. Wale wote walienda kuwatazama wameenda nao pia. Wakatuambia na wengine walukasa. Bajanye ndetse n'abari ko baje kubasura. Na wale ambao walikuwa wakiwatazama bangenda hayo bari muri mabiro babatwaye. Na wale ambao walikuwa kwenye ofisi wamewabeba. Kwenye kazi kabisa wamewabeba. Kabiri keza bati Kasa Major Kasa walituarifu na ndugu Kasa kama naye ambeba. Hari alabota ari mu kazi kiwe baramutora baramutwara. Kwenye kazi nayo wakombeba. Ibyo nshidikanya byinshi. Kwa mashaka yangu mengi. Ibintu duhaye twibaza byinshi. Kwa mawazo yangu mengi. Bimaze kuzura umutima. Ambayo yanajaa moyoni. Umutima neza ugasendera n'ibibazo. Moyo wangu nasikia unajaa tatizo. Aravuga ngo. Akasema. Ibyumpumuriza nabyo. Ule ambayo turambura amaboko dushima Imana. Ibyo uduhumuriza nawe. Yule ambayo ananipatia. Biza ngo bikande mu mutima. Yale ambayo yanakuja kutoka kwa Mungu yananijaa moyoni. Imana himbazwe cyane. Mungu ashukuriwe. Ejo bundi twako dushima hariya. Tulikuwa tukishukuru siku zilizopita. Kwa ndugu Sabigaba. Umugabo mwe niwe wavuze ngo twanze urujonojono. Twanze urujonojono kuza umwe. Tunakataa kukuja moja moja. Tukeneye ko Imana izozana bose. Mungu awaondoshe wote. Ati no haje bintu. Haje Lazare. Haje Naka, haje Gasaki, haje Rutebuka. Ati Imana murigire ireke urujonojono iduheza bose carimwe. Mungu awalete wote kundi. Ndaryumva iryo jambo. Nikasikia neno hilo. Imana Mungu ifite ukwizikora. Ana jinsi anatenda. Tizikomwa mukokora. Yeye kabisa si kama mwanadamu.
yeye anaweza kukawa, izikora ku mwanya wayo, anatumika kwa wakati wake, izikora ku isaha yayo, anatumika kwa saa yake. turi mu mwanya w'amashimwe, tuko katika muda wa shukrani kwa kushukuru yale Mungu ameyatenda. Ababene data bavuyemo, wandugu ambao wametoka kwenye uyu niwe mwanya w'Imana, ni muda wa Mungu, iyi niyo saha y'Imana, ni saa ya Mungu hii. Uriya mugabo Rutebuka twabibonye hariya, yeye tumeyaona. Abadamu ndabo bagize ukwezi hariya hanze mu kibuga c'indege, wamama walifanya muda wa mwezi wakizania ya kwamba yatawezekana, lakini muda wa Bwana ulikuwa huu. Imana ishimwe cyane, Mungu ashukuriwe. Amaherezo ukuri kuzatsinda kabisa, mwisho ukweli utadumu. Kurengana ntikwatangiye none, kuzurumiwa si leo inaanza, kandi ntiguhekeye kuri abangabo, na haiishe leo. Kurengana kuzakomeza, itaendelea kabisa. Yosefu mwumvishinge narenganye, mmesikia habari za Yusufu. Yosefu ntabwo yari yarigeza akora ibibi. Yusufu hakutenda mabaya. Yosefu yararose, Yusufu amepata ndoto, akavuga inzozi, alikuwa akitamka ndoto zake. Kuvuga inzozi ziwe, kwa kutamka ndoto zake, abandi bazisobanura nabi, wengine wakazisema jinsi haistahili. Waje kubasura, alipoenda kuwatazama, baramugirisha ari, yeo walisikia ku nzozi ziwe, kwa sababu ya ndoto zake, ngoma mubone, walipomuona bati twabubonerwa, wakasema tunakuona kabisa, tunakushika. Baramufata, wakamshika, bamutibura mu rwobo rw'intare, wakamtupa kwenye shimo, wakasema atauawa hapo. Ariko mutekereze ingene Yosefu yatekereje, lakini mtafakari jinsi yeye aliwazia. Wandugu, nilikuwa kutazama, bampinduse bate, ni je wananigeuka, bigenze bite kunta murundu, yameendeka je ili wanitupe kwenye shimo. Barasura kandi bibanga munda, lakini nao wakasikia kabisa yanakataa, wakamtosha hapo, baramujana baramugurisha, wakamuuzisha. Abona nyine baramujanye, akaona wanambeba. Mutekereze uko yatekereje kuri benesi. Yosefu arihangana, yeye alivumilia, Yosefu araceceka, yeye alinyamaza. Baramujana, wamembeba kugeza iyo yakageraga, kufikia mahali ambapo alifika, mu rugo kwa Potifari, alipofika kwenye nyumba ya Potifari, kugira nk'ubuzima bwiza, alipokuwa na maisha mazuri, birahinduka kandi mambo yalibadilika pia. Mugora aramubeshera, yule mwanamke akadanganya, wakamshika, bamuta mu mpimba, wakamtia kwenye jera, baramufunga, wakamfunga. Mutekereza ko karengana, tafakari hayo, mutekereze ako karengana, mutafakari jinsi amezuru. Mwijuru hariho Imana izirengana, lakini kuna Mungu mwenye haki. Imana ishimwe cyane, amen. Mwijuru hariho umucamanza, mbinguni kuna muamuzi uzucira abisi bose urubanza, ambayo anahukumu watu wote wa ulimwengu. Aravuga ngo si kuri bamwe gusa, si kwa wamoja tu, mu gihugu ciwe, si kwa nchi yake tu, yaragiye ageza no kwisi yose, akafika kwa ulimwengu mzima. Aravuga ngo mwijuru, mbinguni hariho Imana, kuna Mungu izicira abarengana bose, ambaye anaamua imanza. Hariho Imana izucira urubanza, kuna Mungu ambaye anaamua. Bene data bagifite ibibazo, wandugu ambao mna tatizo, bene data bari mu ngorane, wandugu ambao unapitia kwenye shida, amaso murebe mwijuru, mtazame mwinue macho yenu mwangalie mbinguni. Nimba uhaye urengana, kama wewe unazurumiwa, kama unasikia mambo hayaendeki, kama unaona mambo hayapitie jinsi unataka, unaona wewe unakuzurumia, ukabuzwa uburenganzira bwawe, wanakuachisha haki yako, ubura amaso reba mwijuru, inua macho yako uangalie mbinguni, ubura amaso urebe mwijuru, inua macho yako utazame mbinguni. Yamashimwe kuvuga ngo Imana yacu irahari, tungali kwenye shukrani tukisema Mungu wetu yupo, ibingibi iracabikora, hata zaidi ya haya atayafanya. Tuja kurangiza nakene ko turirimba kakaririmbo kavuga ngo dufite Imana, kwa mwisho tutaimba no mu cyangire nteze twereka isubizo. Tuna Mungu ambaye ni mwamuzi, dufite Imana ihori turengera, mugiye cyangire nte izutubera igisubizo iyo tunaniwe, bisa naho yaturetse, twiringira yuko izadutabara. Imana idukunda, tizemera ko turengana, naho yatinda kudusubiza, amaherezo izatabara. Haleluya.
Haleluya. turarangije. Tunakomeshea hapa. Tuna Mungu ihora turengera ambaye anatusaidia. Yatumye abangaba baza, yule ambaye ametuma wengine wanakuja. Ufite umuntu boshe barya twabwiye ngo bahaguruke. Ungali na mtu ambaye anafungwa. Uzureba mu ijuru gusa. Dufite Imana. Inua macho yako mbinguni, tuna Mungu. Ihora iturengera. Mungu kabisa anatupigania. Iheke yahangahira chako. Hachia hapa angala natenda. Niba ufite ibibazo, kama una matatizo, ubura amaso gusa urebe mu ijuru. Inua macho yako uangalie mbinguni. Tumbira mu ijuru hariho Imana. Uangalie mbinguni kuna Mungu. Hariho Imana izigira amatwi igira amatwi zayo. Mwenye masikio ambaye anasikia. Imana igira amaso zibona. Kuna Mungu mwenye macho anaona. Imana itazigirishishwa. Mungu ambaye hawezi kuficha hata kimoja. Mungu ambaye anawapatia haki. Hari angali niyo yatangiye kubaho, ameishi, niyo iriho none, Mungu yupo, niyo izohora iteka ryose, ndiye atakuwa kuwa uyitumbire gusa siku zote kabisa. Asigaye amaherezo ukuri kuzatsinda. Yesu aduheze umugisha. Ukweli utadumu. Mungu awabariki. Amen.